Kechengsi kadokawe Karbi Official Youtube channel kelang arat do anapan sitame nilitum hin pen ningkang sama kardom na pachir poniglo kardom. Pini LABANGSO lamarjana long nanglitum lang poniglong jilake asengkan bang ason thak thaksi pineng asengkan sitame mate ningkan suri hinira inkoira trok aparman angdeng krepli Rangsina Sarpo Film Award anong e kipi pajir ponje a program sitame puthot kibi pon dopon e LABANGSO a program kibi pon lakhe Cultural Affairs Department Karbi Anglong Autonomous Council LAPEN ke Karbi Film Society ahin pen LABANGSO program along entry banki akijoy LABANGSO program sitame konara dim siki biponik jama komentuar ni malapen ke ko anapor siki biponik jama LABANGSO puthak akihai Bikha Mahajon mate akihai Dilip be lapen ke nongnam kachi thanglong karbilam kanarjana long kachi parjan pon theka bang phabang phiatum alang litum kapachini pon elitum lang pon iksina mate arju pon iksina Aprangsi kadowe film fraternity LAPEN Karbi Sulandwara aphan Karbi Film Society hinken kardom bajero kardom nanglitum kadowe aphan KAPACHINI mate Kachoningri alam theke kaputelo Cultural Affairs Department Karbi Autonomous Council LAPEN Karbi Film Society kacherapu LABANGSO isi ketana sayande anitan manga bedeng kondo lama belalo Rangsina Sarpo Film LAPEN Folk Artist Award beneng bage indengkri ke chorolo LABANGSO no e ke pajerji arni lake non pai in koira ini arni Akangsha or pai open adim lake langkum habe taung bol alongsi LABANGSO sayang deng bage deng pongko lasi kado kave film fraternity LAPEN Sulandwara do an sitame LABANGSO ni nang chitong do lapje phansi nanghumri Kachoningri lo LABANGSO ni ilitum kado kave rara thino kilum ke kam dan chenglo kapek asayang deng sampai kiteng pondo LABANGSO longsi nongi kami paju ponko benenge four artists male bahini female bahini mate 300 bahini 800 bahini sampai paju ponji LAPEN parsada benenge ketenai best film amoke ke penangan Cultural Affairs Department ke LABANGSO ke pathik pon lakni atangka bane ke pathik pon do LABANGSO asayang deng untuk kacing honai Sir Dr. Robina Kropi alang chief guest han pon open guest of honor lake elitum kacing honai art and culture IM anparda MLA Sir Sonjit Ronghang alang same han pon LAPEN anpar sida lada kidoan EM MSC LAPEN MLA satu same BANGSO long nanti tongdun eji LAPEN anparda film hidung no film artist itu mate film fraternity abang hidung same lada nanti tongdun eji lasekado we Sulandwara anparda separda bang kidoan same LABANGSO ni Probably Thantupo in Koira ini pai ciklo 22 August lanon 2026 lo ani sampo pai open langkung habe tahun puluh lo do ko beta ni stong ete fangsi malu tu mau na pachini lo mapachini lo paro Aprangsi kado babi kaching hon Karbi Sulandwara to anapan nili tumahin pen sengkan sama kardom pajir ponlo kardom non angkeleji pai inquire hini mate 22 August arni art and culture in collaboration with Karbi Film Society ahin pen patir pipon si 14 Rangsina Sarpo Film and Folk Artist Award 2026 padupon abim lake dipu langkung habe tahun kolong si padupon ko apo lake bati thiropel kanikel trapo lasi kado kabe kaching honara doan ilitum artist pen chenglok LAPEN kaprek rat doan ta akhir jumin ang pidun po mate ali racham ang pidun po ning ceparong po pusi ili tumai hinpen Kachoningri Pon LAPEN du po pusi ning thelo LAPEN pining ke prek jai kado kabe award kiti anta langdo na ante kado kabe kichutsi kardom pa jiriglo kardom Pini lamarjan kilang na litong asabag ning kaching sampun dopon ikpolote lamarjan phan like pi ponigra comment ponigra LAPEN ke nili tuma channel aphan stami pini arni anta subscribe poni elang polote nang litum kang hon ben subscribe poni popsi ning chethe poniglo kaddo kabistami dumi thakme tangte pini lamarjan ke lanik belo kurbang thu